Non voglio dire che hanno perso la vita, ma secondo me e secondo anche voi altri hanno guadagnato un'altra vita eterna. Allora, la mia poesia le recito sia in arabo che in italiano. طول عمري وانا بسمع امي بتقول لي يا ريت كنتوا 2 ولا 3، يا ريت الخلفه كانت بحساب، حرام يمك ب7، اخويا البكري قتلوا الارهاب والتاني مات سن ال7، والله يرحمها واختي رحاب وكانت لسه في سنه 4. قلت اروح البر التاني مع اني وسني لسه صغير، يمكن فقري ينساني او يمكن حالنا يتغير. قال له راح اوفر اكلي وعن امي هتخف مشاكلي وابويا يرتاح من شكلي والدنيا يمكن تضحك لي. وقلت هسيبك يا بلادي وهحاول زي ما غيري حاول. قلت هسيبك يا بلادي وهحاول زي ما غيري حاول، ما انا اصلي ساقط في اعدادي ولا عندي شغل ولا ديوله. وجت اللحظه اللي كتير انا مستنيها، وركبت المركب اللي سنين وانا بحلم بيها، وفي اول ليله ركبنا فيها جابتها الموجه عليها طير. افرح يلا يا مش قادر، اخيرا حلمك راح يتحقق، وبكره اولادك يبقوا 3. سافرت يما ابنك بكره، وصيتك يما تصليلي، وصيتك يما تصليلي وتخلي ابويا يدعيلي، وصيتك يما تصليلي وتخلي ابويا يدعيلي، وصيتك يما وحياتي حافظي على باقي من اخواتي، حافظي على ينكد عليك. volontà di un figlio. Madre, ero piccolo e sentivo sempre dire, io non volevo partorire di continuo. Figli, quanto vorrei fosse solo 2 o 3, ma è stato folle fare 7 figli, mamma. Il mio fratello maggiore è stato ucciso dai poveristi, il secondo è morto manifestando in quella piazza maledetta. La mia sorellina si è ammalata e non c'era cura. È morta, aveva solo 10 anni. Ho pensato di attraversare il mare. Anche se sono ancora piccolo per andare. Ho cercato di abbandonare questa povertà e sperato tanto che non mi seguisse al di là. Madre, risparmierai il mio cibo, padre, non vedrai più il mio viso e sarai finalmente in pace. E chissà, forse la vita mi sorriderà. Oh patria, ho scelto di lasciarti, o provare come tanti altri hanno provato. Tanto a scuola, bravo, non sono mai stato. E il lavoro non ho mai trovato.
Poi è arrivato il momento. Pertanto l'ho aspettato. Sono salito sulla barca, quello che sempre desiderato, ma già la prima notte il mio viaggio è finito. Le onde le hanno rovesciato, il mio sogno è svanito. Madre, sei felice? Il tuo desiderio si realizza finalmente. Da domani i tuoi figli saranno 3 solamente. Ti chiedo, mamma, di pregare per me. Invita mio padre a unirsi a te, madre, perché il mio sacrificio non sia vano. Ti prego, salva gli altri tuoi figli.